Hi ma'am. Ma'am kami daw narige nungay na ribo. Ngasi so ano ba makeup look ma puno lakchare. Ngasi makeup look si ma'am kayo do na habada jatra pubi gi makeup oy do ne ba ko. Luhongba da ko gi lipot puba da karmai ne ke gani ado do oy do ne ba ko. Lipot puba gi makeup oramani na ma'am khaga bani ko. Naha da gi horaga. Sorry ma'am naha word use to habadi mono bidagi horaga aikogi medium age ki khoi mama sing na sum ke ba ya ba makeup oi dunia ba ko adadi me am makeup se yeng minarasi aikogi makeup se da ko season adori ba colors adagi aikogi aikogi eyeshadow style ama ma se si se aikogi haidi mi puna na ko lo to ba ya ba ko ai no da pan re ko aikogi mau na ha lagi horaga ko aikogi medium aikogi mama hoina phaba sumke ba yaba makeup oigani adudi ma'am video se yeng minarasi makeup hauju mamangda skin care hana phajana tawgani ko skin care haibadi ko aikogi toner chaibo ragana toner leibo ragana chairo ko aduga leitaba tar game kai ko skip tawro moisturizer se skip taw bigano ko direct aikogi foundation dagi hobigano ko ado step by step oina sum uchara ge ko han da phajana moisturizer ni ko skin se maram di ko aikogi moisturizer tawtana aikogi makeup se tawba tar di myam aigi mamangi videos na so myam na pan re ko aikogi skin se moisturizer tawbasina kai tawi habada dry oramga su ko aduga myam khangjin ga daba ko koina season adoriba koigi skin care gi products makeup products se koigi skin type ki matungina ga do dunia ba ko low dunia ba ko skin type se kar maina khangani matang de video ma semjarake ado koigi skin se dry ni ko dry se da koina moisturizer dai da makeup se direct thajallani ko foundation direct thajallani koi dry mathak tuga foundation thajalladi phajana blend oiroi and makeup to yengpa matam dai koi phajaroi ba ko smoothly adagi koi phajaroi myam se lore ko phajaroi aduna moisturizer hana teview adugi matung da makeup hobiu any brand gi moisturizer khara phaba ma sum lawro ko agi ona di ko agi video sum yengba agi regular viewers sing di khangong ani ko agi Nivea gi sigi favorite moisturizer ni sigi se ya ayam pun ma gi loina favorite oi gali maram di sigi se na hongi aduga phasu phaiya ba ko my price se ko 220 ne ba ko kaya ml no ma'am 100 ml oi dira khangde 100 ml da ko sigi se 220 rupees ma'am asina traka su ko song skin type ka chana ba ma lauraga sum tai biro kai kai de moisturizer gi thabakti ko habadi ma se skin se phajana moisturizer to bi bani aduna asiga kai lai de ba ko high end brand low da ya de no matter ko ma'am somna afford to bangam ba somna pamba ma sum lo biro kai kai de gi na disigi Nivea gi se laure sigi se lauraga phajana moisturize saurage ado ma'am aina jatra pubi makeup haina title siga chatpi ko no ba ko asomna pamsa pham la makeup se to ba yai kai kai de day time to bo raga di ko sunscreen te bi ba ko moisturizer gi matung da sunscreen se tai bi nung sa de gi hui skin se protect oina ba ko hauzik moisturizer tai lo ra matung da ko nga hakka ga hui product se phajana absorb to gi na ba magi thabak se phajana pangthok pangam na ba nga khak gap thambira ma ba ko sigi matung da primer to du ne ba ko ma'am primer su skip to ba ya de primer su yamna important ne ba ko primer gi thabak yamna yami ba ma ne ko gi skin se tai ba ko smooth oi tha le ba ko permanent na te ko ma'am makeup ki da mag dani ko smooth oi tha ngani adu ma na ko gi skin am de makeup se gi marak se da layer am kak mana bibiram ngani ba sina ka to ha ba da ko gi makeup tharak to ma'am ti chemical ni na ko aduna ko gi skin jiga mana direct ma thasin ba taragadi ko skin da kyam solakani ma'am khana yango ko aduna primer se te hoba taragadi mana ko gi skin ka protect to bira aduga makeup su yam da long lasting oil liya ba ko gi primer se tairaga na aduga ai ko gi seasonal primer se ko karama makhal gi karama type no habdi sigasu hogi magi finish le ne ba ko matte finish dewy finish to mai le ne ba ko matte finish di myam matte hai di hogi tairaga sum kai lang da bi sum aduna matte ore ko aduga dewy eyes na khara tairaga glow ka ba do ado idine ba ko kai gumba glow ka ba makeup pa ba taraga di dewy finish lo biro aduga asi su myam se lo bai su ko kai skin type ki khara yenga lo tai ko kai gumba som gi skin se oily ni na oily ni ko oily skin oraga di dewy se lo da matte lo bi ba kai no di oily se already skin se oil ka ba ni na ma se langhat idana khara langhat ba du ko na arang ba se tai sen ba ta araga di makeup to long lasting oil oi aduga yema su
ꯐꯖꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯠ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯏ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅꯗꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯇꯨ ꯀꯣꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯇ ꯀꯔꯤꯝ ꯁꯣꯛꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯦꯕꯂꯤꯟ ꯐꯤꯠꯃꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯏꯁ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯝꯗꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤꯒ ꯎꯔꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗꯤ ꯈꯪꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯎꯔꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯡꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯔꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦꯕꯀꯣ 100ꯇ 80%ꯗꯤ ꯐꯈ꯭रे 20% ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯨꯡꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯐꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯔꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯝꯈꯤꯔꯣꯏꯒꯦꯀꯣ ꯄꯨꯡꯐ ꯐꯔ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯀꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯀꯞꯇ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯇꯩꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯒꯦꯞ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔ ꯇꯩ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯃꯨꯛ ꯁꯨ ꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯀꯟꯁꯤꯂꯔ ꯀꯩꯀꯥ ꯊꯥꯒꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯀꯣ ꯑꯩ ꯐꯤꯁꯨꯝ ꯌꯧꯍꯧꯔꯒꯦꯀꯣ जाने कहाँ मेरा जिगर गया ब्लैक अमदी ब्राउन अनि से मिक्स तौरगा पिसुम येक्तोनी आइगी पिसुम की कलर से यंगा येक्तोनी पिसुम से अया या प्रेस तागे पिसुम से को हेंदोकना थोदोकना येक्सलोय को ओनली गैप लेबा सिंगल फिल तौगनी याम नेचुरल ओइना थमदोनी को मेकअप सेसु ahang masih muda sum mesin gani oke ya मैं वो पिसुम वाली खेलना वैसे अदुगा याम ओवर ओइना एक्सन मस मान देखो ये लोरा मतुंग दको स्पून में लोरा नि स्माइन तो ब्रश से सिसे सोन के मुगिया पिसुम से एक लोरे पिसुम एक को मतम द मैम असिबो को ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯧꯔꯒꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯣꯛꯁꯀ ꯆꯟꯅ ꯌꯦꯛꯄꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯌꯦꯛꯄꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯁ꯭ꯄꯨꯂꯤꯁꯤꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯅꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯤꯂꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯂꯧꯔꯒꯀꯣ ꯄꯤꯁꯨꯝꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯀꯛꯁꯤꯀꯣ ꯀꯟꯁꯤꯂꯔ ꯈꯖꯤꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯄꯤꯁꯨꯝꯁꯦ ꯀꯛꯄꯤꯁꯤ हेना मसाना धोनबा मैं हूँ कई को कंसीलर लौरे कंसीलर लेते तारगसु फाउंडेशन कहीं कायदेको फाउंडेशन लौरसु याय ब्रश मचा लौरगा फ्लैट ब्रश ताबनीको मैं ब्लेंड तौबद सिजनब ब्रश तुना कक्पा यादेको पिसुम लौरे हौजिक तौदोइसेको आइगी उरिंग लैबा अदुगगी उरिंगी दाग लेहोबा माइगी दाग दुक लेबा एरिया सिंगसेको लोइना कंसील तौदुनिबको मैम कंसील तौबा इसे हाइदि दाग दुक कवर तौनबगी दमक देखोना टेक्निक अनि सिजनेबको अमना कंसील हाइरेको अमना कलर करेक्टिंग तौबा सिगिसे खंगदबा तारगे मैम आइगी ऑलरेडी आइगी चैनल सिदा वीडियो मैम यावबनी दाग दुक कमाय मेनगनी खोटकनी माहिंग उरिंग कमाय खुमगनेको अदो चला सम यंगदुको मैम से स्टेप से कईगुब दाग दुक लेब तारगदी तौबिरोको अखोई दाग लेब मथक्तु अखोइना सुमाइना खजितंग करेक्टिंग तौबिरमद्रदिको कंसील तौबिरमदब तारगदी अखोई फाउंडेशन की कलर दो चेंज तौरकनी मरम अदुनको दाग दुक से मथक सिगा अखोइना सुमाइना खुमदबिदा डायरेक्ट फाउंडेशन थाजनब तारगदी अखोई फाउंडेशन की कलर दो चेंज तौरकपगी अखोई ऑक्सीडाइज का हाइनाद्रने अखोई मैं हंको याको अखोई फाउंडेशन तई लोरगा मुसलै कईनो कायरगा हंकपदो अदुगो सिगी मरमगी ओरमसु याको चिनबार मपानगी स्वाइ साइज खरा सुम पिगमेंटेशन एरिया सिंगो खरा कवर तो बिरंगनी
Okay. How's it foundation tharasi? Aina sina dum se Mars ki foundation. ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯨꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯥꯏꯗꯗꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯅꯤꯁꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯇꯤꯟ ꯐꯤꯅꯤꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ oily yam oiba maida uring yam thungma maida chanaroi ko sigi foundation je try to bai ai game kai de maram de myam sigi foundation yam hongo foundation ne ko koi gi magi price se ga hai uraga ko magi price ke according yenguraga di yam na kan to yaba ko ai di phai ai tare sum aduga khara de oxidize oi ko sigi foundation je to foundation oxidize oi ba se koina sum phan bai ai ko myam adugi su kang da waraga de gi channel asida video yaw bani ko ko gi foundation musalakba khosalakba to kamai phagani aina duga sala sumyang biro me am agi channel asida yamba video kana ga video me am yaw bani ano bachang poraga di chatlaga soidina makiyeng biu aduga hande sum agi sum video yangpa agi viewers sing nadi sum khangani ba ko kamai tawni khotkani do moidi loi hairamani expert oiramani hosi fagi tawni me am ado foundation do ahan bada layer ama tai record dui matung da mathak ta mukaina kachitang amuka coverage kara pambagi ko amuka second layer amuka tawre ko product se ngom yam hen daisan manate ko khaji khaji sum tai bani hadi layer up to bani ba kachitang sum product se adugi matuna fazana blend tawre aduga me asigi foundation buildable oye ba ko buildable haidi ko koi gi foundation la lay ba ko koi gi build to ba ya da ba habidi ani tai ba ya da foundation ju lay ado asigi foundation ji di koi na layer ani muk tai ba sum yai kai kai de adugi matung na sinare se liquid lipstick ni liquid lipstick ne as a blush ne sinare aina hozik lowriba lipstick se judio gi ne ba ko judio ko gi mini lipstick lak pane ba ko gi ahum chan ba do combo lak pane ahum da 199 only pi ba do oh my god magi long lasting do yam long lasting we ba ko duga lips su thar ba do yam da heavy oi de hadi yam price ka high ro yeng ko nga chera ma gi maman na the ba ko 199 high se ko ado price ke accordingly se yam na pai aduna e blush one season agare adui matung da hozik sigi inside ki HD concealer asi su yam na phaba product ni myam ai hauji ki oilagi favorite ni hai tare concealer da ko sigi se oh my god myam sigi se my price ka hai uraga ko kupa ma khu hong ma aduga ma se ekdam bom ne ba adi pra full coverage tu ya ba sigi se myam sum video se sum yengo myam ai da du am hai ba gi mathau ta de do asigi product se myam so den ma ki try taw nam ta yengo yam phabani kainogi inside ki HD concealer hana tharo aduga gi shade number hangagana agi shade number LNP foundation dagi koi concealer sana shade ama ni rom light haidi highlight to godo pot ni na ko shade je khara ngan thonga lei du ne ba ko aduna ina foundation na ina seasonary se inside the LNP 15 aduga concealer na seasonary se LNP 10 adui matung da hoje contour powder ama laure contour powder laurani aduga aigi mai shape ki matung ina ina contour sa tawrani ma'am hoi contour to bose khoi mai shape ki matung ina tawduini haidi yengo ma'am aina tari ba jaga siga contour ro ba jaga siga songi mai tai ga da banate ba koi khoi gi face ki shape to gi matung ina haidi contour sa kai gi tawino ha ba ma'am khoi gi mai siga ko khoi gi hen ba part de gi sum hai awat ba part sum hai ro ko makeup hai se ko khoi gi adugum ba mention na bi da manga tawrini ba ko aduna khoi gi mai se gi bi wa ba ko karamba part se karamba area khoi gi yamna chaw area no hendok area no double chin leira I hen mafam do aduga khoi contour se tawduini ba habdi contour se tawra khoi mai se khajitang ai khona subchalan ba pixelan ba ade cut tawi ba yai ba ma'am contour gi su ma'am phajan ta na detail la video se ma lai bani da se la ye biro ai se ma'am video promotion tawna tare ko adugi madong da ka hojik mai se ko set tawdri ko hojik aina hojik tawi ba do blush powder blush ahan ba da liquid blush thagidena ko dui mathak tu ka powder blush na set tawre sina ke do ya bada koi blush he na mu long lasting oya ba natraga di phanna su atang ba blush thagre sunu ko ai ko gi makeup ta khwai gi blush na kok tharak pani ba hauzik blush ros loi tha lo ra matung da compact Maybelline gi compact laura ga mid makha mid mathak adagi mai ga to be area sing do ko set taw da ba area sing loina set taw thok chere
mayam ai hausa uchagi color do brown color do laurani lauraga outer corner amdagi taiba horakani aduga mayam color se ahan bada khajitang khajik lawgani ba mayam khajik lawraga taigani amuktang chapa ko lawraga color se lawbigano ba ko natraga blend to wagani second color ko ahan batai gi adudagi khajitang amukka patha ba ko light thokpa color ama lawre lawraga light brown ni ba ko light brown lawrani lawraga phajana blend tawrani aduga khajik tawna color se hengalangani ko amuktang da punna amuktang da color do mayam brush to na mayam damjala lawdu nate ko aduga phajana blend tawgani mayam blend tawbo sam mata mayam changan view mayam video se phajana yeng view na ngak ba soi ba tare su aroibida ko khwaidagi last ta khwaidagi paba color ama laure lauraga ai tariba ya se ngome crease like khatang mathak siga ko sida na lagani ba ko ai sida na na uri se duna da phajana taw tairam ngani khoi color gi habidi color se asida kadai dagi join tawgri no kadai dagi haurai no ado hadi blend da leire ba ko blend da phajana taw thoi color se ama dagi color se khoi gi tholak pod maina ombre effect ka haina drane adu maina malhalo ba ko henong phajana ba yeng ba da natural su manaba same meat mathak tai gi ba color sing do loina chap mana meat makha su tai dine ba ko corner rom da dark tham gani aduga inner rom da khajitang light tham gani hauji arang ba hap toi ni color ani kham mix tau doi ni ba ko golden amadi en hauji mayam tai ba color se kai ai dino si color ani se ko rose gold hai dora kai color hai de ba adi color ani se mix tau salani tau salaga meat mathak ki hango matek to phajana tai biramani aduga khwai gi iloi loi bada ko pungloi bada muka brush clean brush ama lawra ko phajana na muka blend tau thok jare hena muk nan na unda bai shido se yengo mayam kyam nan na kyam phajana tau na eye makeup se done noire ko mid makha da samaina mid matha ka dai hi barang ba color ani do ko mix tau salani aduga inner corner aduga inner third portion bo tai biram ngani black eyeshadow eyeliner ka amta tai roi ba ko ngasi gi look siga hoi eyeliner tai ba yai ko kaim kai de ado ngasi gi na makeup ngasi gi makeup se ko ya jatra pubi makeup ni aduga jatra pubi se de ko mauna ha de gi orega medium age ki mama sing na sum yam punai dana ko aduna kai haidi me akoi mama oi kai oi moi eyeliner ek pa khot pa mama do pam de dana ko aduna ina eyeshadow sna wena sum liner do sum kai thore liner do minus sum ye ba ko chinghat khokot na tau da bi da ko mid ki habadi laijari ba shape se ga sum follow tawra ko mid ki aloi fau badang sum ya mani kaimta wing ka mata kaim ching haloi ba ko aduga musin mu na yaksan ba pam da sum yam yaw ni ba ko aduna ina ke tori ahan bada black sana ye ko black stairam me ba ko adugi matung da brown sana mu black si mathak ta mu ko taisan birame sana ko color sa kra soft oi thare ba ko sum yango me am video sida contour powder do mukala ore maram di nose contour ta hodre ba ko ngasai nose se to ka hore ba ko aduna nose contour to ka bi ganu me am nose habadi sina bu hena ko na ton se yeng ba da phaja doi ni ba ko phaja thok toi ni aduga naton khajitang phan baga leitrane ado side side da khajitang tai bire mo ba ko contour se kra sum pixel ba man na ba subjan ba man na ba highlighter ama laure aduga das maran aton otak se khajitang non tai birang mani se nai khogi naton se ngotam da khara tunghat ba male ba ko white kajal sijina ni ma'am white kajal tai ba pam draga nai khogi nude machu zum yesu khang da ba color do do sum sijina ba yai se nai khogi mix eng matam da khara lauk thuk no won ngani ba ko khara fresh oi thon ba ko maram adugi mascara fajana thagani adu me off camera da false eyelash napchare adu gar me am aroi bada setting spray laura fajana chaiba ka ubiganu so me am sida sum lore ngasi ki makeup se adu me am ngasi ki makeup sida ko gi wangkhai ngo ba ka fajana tawna illa kholla ga ina udi gam bani ba ko to kai tawni yadre ko ngonda ai sa yum da leitabani ko ma pan lam da leibani na pidup sengon laitra ba ko aduna utpangam dre waro bi gonu hujin tor se me am hayaudre ko makeup fixer chailo ro matung da ko highlighter tai bani ba ko
ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯂꯪꯕꯒ ꯄꯥꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯇꯧꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯃꯦꯀꯞ ꯐꯤꯛꯁꯔꯁꯦ ꯆꯥꯏ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯇꯔꯁꯦ ꯊꯥꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯂꯣ ꯀꯥꯈꯠꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯣ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯇꯔꯗꯣ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯛꯁꯔ ꯆꯥꯏ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯛꯁꯔꯗꯨꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗꯣ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯨꯞꯁꯟꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯪꯈꯠꯂꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯃꯥꯜꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯨꯛ So ma'am, sining asigi final look. So ma'am, I like pot pubagidamagta ready oire. Kanamdi luhongningai leite ko aduga barton su lagte. So fagidobani ma'am. So ma'am, sining asigi final look. ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞꯁꯦ ꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯀꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯃꯥꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯅ ꯇꯧꯅ ꯐꯖꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯥꯏꯇꯜꯁꯤꯒ ꯆꯠꯄꯤꯒꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨ ꯏꯪꯕꯁꯤꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯂꯤꯞꯂꯦꯁ ꯂꯤꯠꯂꯒ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯐꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯉꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯎꯠꯂꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯅꯣꯛꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯦꯀꯞꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯍꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯀꯞ ꯂꯨꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯦꯀꯞ ꯂꯨꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯐꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯕ प्लीज मैम लाइक तौर चलू मैम सपोर्ट तौयु मैम की सपोर्ट याम इम्पोर्टेंट को लाइक मचा तौरमो मेहनत की मैम कमेंट खंगदब असोब यारमगसको सुम ताकनिंग सुम एडवाइस सुम को एडवाइस कई पीनिंग लेरगसु सुम पीबिरमो अदुगा तौहनिंग मेकअप सेमहनिंग वीडियो लेब तारगसु सोइदरमकी कमेंट इबिरमोको अदुगा चैनल असिदा ओरगना सब्सक्राइब तौबिरमो वीडियो से कईगुंबा पांबिबा तारगदी मयामदसु कानानी हाना खनबा तारगदी सोइदरमकी शेयर तौबुको अदो मयाम ngasi वीडियो से मतंग असिदा सुलुशन जरगे